Kumpitik sa dance moves ang magpares sa Dancesport nga taga Sugbo nga sila Jasmer Labitad ug Lorraine Mae Pacaña. Gumikan silang kabansay ug daw perfect execution sa dance floor, midaug sila sa Malaysia Negeri Sembilan International Dancesport Championship 2023. Karong buntaga ato silang ipasi Garbo ug mas ilailahon ta sila gawa sa dance floor. O ba nato mga Garbo sa Sugbo mga kapuso, Jasmer ug Lorraine, maayong buntag ug maupayhan aga. Welcome sa programa. Maayong buntag. Thank you. Maupay na aga. Daghang salamat for joining us. Of course, proud kayo, may proud kayong Sugbo, proud kay tatanan sa inyong performance sa competition dito sa Malaysia ug gibandera ninyo ang Pilipinas sa maong competition. Unsa man inyong gibati karon? Kanang proud kay mi niya, kanang honored kay bandera na mo ang kuan ba? Ang di lang kay ang Cebu kundi ang Pilipinas po during sa competition. So kanang as in overwhelmed kay mi ato kay out of pila ka couples nag-compete adto kay Pilipinas good naka-sud good ug naka-golden good, naka-gold good ta ba. So dili kayo lisod pud biya na isud kay daghan kay maayo balabi nag ang China, Singapore niya patoy isa nga Russian no. Russian ug Singaporean adto kay grabe gid kayo ba. Wow na kayo basta Pinay gid. Pinoy pride. Ma'am Lorraine, sa may sikreto sa inyong pagkapot sa kampeonato ani mo ang competition? Kami do as partners, well, of course, whatever the results, dawaton. Pero before the results, of course, una-unaon gyapon na okay, we'll do our best and then we aim for the top, for gold, of course. Ana jud always ang mindset. But then at the end, acceptance when the result comes. But still, we know we did our best and everything. Pero this is not your first international competition. Naka-appeal na mo kani adto. So may nagdagan sa imong una well during the competition. It's our first actually as partners. Well, both of us. First international competition. We've been competing nationally diri na sa Pinas. And then that time, ang kulba na jud, ang kulba na jud Kayo. kay nani mo ang name sa Philippines sa Cebu. And then of course you want to bring pride to the country. And then at the same time, it's challenging because you see a lot of competitors, especially Asia, and then murag may ganyo pud ka ba nga to do your best. Ako lang ipuno lang gamay kinapangutanan ako ni kamo yung pagkahilig sa dance sport sukad pagkabata or unsa man na train mo sa grassroots program nato sa city unsa may brief background lang, Jasmer. Sa ako nag-start ko og 12 na ganyo ko anin kay ang mga kabarkada pag childhood ba kay apel tag dance sport na sa grassroots. So ko sige try na to ba kay lagi kay dili ba kay ko hilig mo di good ko ka ba mo sayo like puro si tuo kung tiil ba. So nakat-on ko by the book and techniques. So akong first dance teacher adto is siyang papa. Siyang papa and then suddenly na after ato pila pa kay years ni dagan. So mo to estudyante man ko tud ko niya during sa grassroots under ko niya. So wala gid nga kami mo nagka-partner ba? Antod karon like pila na ka years? 14. Ikaw, how old are you nga nagsugod ka Miss Lorraine? Unya unsa may matambag sa nimo sa mga aspiring dance sport nato nga mga athletes, may mga kabataan karon? I started competing 9 years old. Wow. Pero I started dancing 5. Nagsunod-sunod ako sa akong papa that time, I remember. And then actually we're total opposite. So siya if by the book siya, ako natural born. It runs in the genes. So what kung unsa man gani ang I mean message to all like enthusiasts, like just keep doing what you love because eventually makuha man jud nimo over the time the results. Just do everything with all effort and give your best to anything talaga. Doon na ba may buot pasalamatan? Unya, what's next for you? Dama may gipangandaman na pod karon nga laing competition? Yes, namin gipangandaman nga this coming competition labi nagkarong September 30 ug September 3. Alright. September 3 is ang KDO Korean Dancesport Open. So sa Korea siya i-held. So kami nagprepare na pag after na mo kuan, after na mo og atong Malaysia pag uli after 3 days siya practice dapon. Yes, ang WDSF ang Cebu City ang host. So World Dancesport Championship ba. So natin mga kanang Asian nga competitor as pud mga foreign. So karong kuan kanang gi-invite mo for this coming competition sa September 30 for World Dancesport Championship is this ato i-held sa waterfront. So kita-kita nga tutupuhon. Wow. Sige, morag sakto na siguro to, no? Nasulti na tanan ni Jasmer. Ni higayuna, of course, ito palabyon ang opportunity. Pwede ba ko naman ngayon example kay atong Yes, sir, of course. atong paswayan. So
Atong gamitong dance floor, atubangan sa atong set. Okay na ba, Jasmer, Lorraine? Yes, sir. Sige. Sige, dili mo sa atubangan. Tutan-aon mga kapuso ang atong mga produkto sa Cebu City Dance Sports Team. Lorraine o Jasmer. You're the one that never lets me sleep. To my mind, down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. I am all alone without you. My days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel warm inside. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Wow! Thank you very much. Murag pagkanindot sa performance mga kapuso. Jasmer o Lorraine, atong mga kampiyon. Sa dance sports competition sa Malaysia, doon na ba kuno mo'y gustong pasalamatan? O mensahe na lang sa at the same time, Jasmer o Lorraine. Pasalamatan naman mga private sponsors, especially Dancesport Team Cebu City headed by Eduardo Haico and Crisaldo Lulerindan. And of course, our family and friends supported us during, before, during, and after the competition. And a lot to mention. Thank you so much. At kay salamat o thank you for gracing us with your presence this morning. Mubalik pa may mga kapuso sa GMA Regional TV Live. You're the one that never lets me sleep. To my mind, down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy.